Ekamia koye se prophet Ojabade echese na sorry ho no em se eho nyukura o chebia na kaside mpuna twe ho nsem ba ye ne wo trendy ene sese ade no no ani junior prophetess asa ba bontia ene nsem akese ama amene de abeto de enya sem ketwa kora ne mpuna twe mu nsem nyina echechwem aha let's talk you too and any first time of Peter video so say open subscribe ama me no click on notification bell for latest update and follow your Facebook as let's talk GH rumors and a TikTok so as let's talk GH and share video we ama for frab share any comments be awon waja or comment section ho ede amame ebusia minim se prophet Ojabane kasi nsem ne baaye na wonda se ye no kwa na enye no kwa ebeye nsem bebre o media ni so kasi kan ni de wie ye na prophet ba no beyi ne ho ano evangelist na samoamu nyina kofo etwa bone pa se aden ana won kana no ntum no nge ne fom so ntum no movie on se si ade obi weka se another banger ni abakura de chen mukai ohima dynamite sa ba ya bi na wose we DB na wone nam TikTok ane me ye DB na sa girl no afedi akowie said this is the second time someone is confirming that abaya no any prophet Ojaba ewu pipiye ensem eseweni nipa bebre de meme ho yawdi ahwo mo wodi wani kwahyemechi na wapiampiame na sende wo say me kwasasra sika for rent eyawo osofo eyawo ena wayamsa for the past 8 years me modern bo me boy me restaurant me provisions even kitchen kra ye no aduane ma wo kredi kra me 1000 akọ me ena me jeje nende ni nyina wa betena ha wa ba betena no ba begu menimu ase osofo wonin kaye osofo wonin kaye enam wo so ene na ni pebebre empemasem because na me gina ma enya se asama no me kokoti a enya no kro eya no kre enso ni me gina ma na me gina ma eya bone se me kwa ko bisa rent eya bone se me nko eni mbema nkwadeda eya bone se me nko nkwaya settings emfa nje nkofo sika eya bone se me nko nkoye fake akwanchira man nkofo nje sika eya bone se me nko nkobo nkofo epo se me nko nkosha nkomtro enje nkofo sika eya bone ana eya bone wona wa ma na bansa eya wo wononko sofo na me ko on ho ena me ni ko di nkomo mekoye na menini kwadi nkomo na wetimi aba betana ha so wo ba betro sheets osofo embeye ma yensi yantuma ngo wa bonten na seyesi a emfi unsa dada issue na woni menya unsa me ba bonten unsa me ba bonten unsa me ba ka hwe but wo mama wo ya be man mi anka me yo ba e wo se bitubirika na me beka ansam no mi mu mamba mbeye wo be ma mu waba so fu wonin kaye nti wo wie fi wo wo se embre eni ba ohima ho e wo fi ho me na me ka kire ne so ohima obi abisa wakaso ye wo uncle and order no me uncle enso na me ni wu mienu ene akwala no mienu yenim se nya no wofa no asam ni ba ye what's man no kasa wa api suda what's that na chese wo die asam ba na wo dia besi api so ene sa api so na wo dia abadia ene me nso maba sabi wo be fa wo se wo be fa bi free takorade wan be fa me se na me daka akwan hu wan be fa me se ne ekom di mi o ena wo bi sa me se metimi agada enkrofo wo takorade na wa ba be ye counseling na let me say I na me no start say ye edwuma ena
wo se wo hwe se dia medwuma sitia ne ma ho keka esitia na metimi na maba aba be hwe wasoro so ama nanka wone me ba no wo se wo ba wa ma me dan esidem yiti ka wone me ba no anka me ana me kwa rent dan ana because enye me ena me ba wo ho ebeka kire wo se ma me behwe asoro so hwemfa so dia nya free me so ende u ba beka se me nina ena me says for rent wona wa yem sa Ebusia prophetess divine no na ono o preachi o prophet Ojaba na asore ho a chese maami kasemu no o kire se sika na omojeje omkoye consultation na sika na omojeje no old currency 1.2 billion titi sika what I say ema ni bedi no ma sika na yiraaye enum ana Ojaba de kasa chichie na de bia se obetena ho wose obi aye ne bone na nipa ne na ma osresre rent ana obechire mu se wo ana wa mama ye miserable eye wo ana wa mama brabo ayesei enti nsem bebrebe ni nyina ne se prophet Ojaba enye obi a chesese bi nyame adwuma bi na wo ye ene mpinatwe ene cover up nkoa ana odesa eye prophetess divine ebeyeye na prophet Ojaba na nkasa I don't know if what's the dinner o me kan nsem wa bro be kan no atumo nka se mi mfi nipa o debi onu nso aba edi muaye abre prophetess divine abusua mechiamo social media wo ho social media it has come to stay ena me to we minima dia ebe ba wo social media nso ame ebe wiki me debi because matena social media nso ma ti pains bia star bia bi na videos na mo send de breme no ye compile videos ni nyina na ye no TV so ama no opese wiase nyina tene nkanti no ye beyi ni nyina ye ono anenu mu asem me responde ba akokra nti rent asema no wo kan me wo ho na me nyonko ba akofre me no ka chem se oh akwala bia na oni ne ye adwuma a wo free won chen no waba ha na ahyase no metie se woni wa ye adwuma da no na ehye me se me wo mmoa bi a memfa mmoa no na wonko na nipa hia mmoa na kire mitie ne kasa na me hwe nsem na efri nenum ba no me hunu se da bi ntimi mese obi emfa mepe mmoa anu nti emuvu me ma me ka chense onko na obete me nka because say ntimi mama mese me nyonko sofo nkire me we ne friend se sofo a onimunyansa papa unimunyansa pa eso okwasia na say ye de me nyonko ne ye ndeme ni said ye wode me abetena ho na wo gu manim asedi akopɛ rent no obetimi so de saa sofo na so akotena baabi akogu nanim ase akopɛ rent anu ti sofo ne active fast sana anka sofo bi anye kedi asomdwe beba enti okogu manim ase de akopɛ rent na amfa ama no ne ye frɛ me bo mamanie na so fa enniom ma asisie ne ayi nyina wo hye akire utie ni audios ni bia wo se be fem nti enye sa afei na wo ye ti ye compile ni videos ni nyina ne ayi no TV so abra me ansa ba akokora but opese obia eti nanu mu kasa anu nti ye beyi no TV so amana ai nti mo amo send me videos no me hu videos ni nyina na me social media obia ni ho betimi abu me social media nso ayi achia blogger ben hwan there be many yetimi ya discuss me nipa 5k 10k no mugu so anso me na meti yi nti yamfa nhye ye tirimu se onipa bia sa wode adwemutie na ade hwe nipa na ade na mo ba bia ennioma bia besi wa kwan mu bia wadwen papa na ebehwe so ti onipa dwenadwene pa na adwene pa behwe so prophet Ojaba say owo clips a okikabom 1 2 3 4 5 owia odba be yi to say the movie o TV so no
said ye prophetess ne pen hono san ana obenya odi ni secret nyina enso beba abontin hey prophet enya asem kito na mama dai na we he onte ana wenya call we die a great call pa me de wani ensem ne chi se obi edna no baba betuma minim se nipa ba kwa me chen ne de e ma me dai na asamwa or the bar me de ever bro and I say update be be free baby am the baba so mo make also be follow Facebook as let's talk YouTube and a TikTok also as let's talk video video we am afofo abishe me ding edna na ifi asanto makram